Mbombela Fanatics here, and I'm your host, Lipo Muhala. Mbombela Stadium is where I'm at. It's full-time Petro Premiership clash. Sekhukhune versus TS Galaxy. A game as of two which has ended 1-0 in favor of Sekhukhune. Nema fans ay Sekhukhune madoda la. Yeah, kutokhuluma munati, but everything is munati. Munati awuthi game uyibone njani nduna yami? Ibile ke be mnato gore na supporters just Sekhukhune United. Ha le re nyaka win morago ga di draw je tswa go tsona le lose ya Maloba. So re tlile mo Mpophela re tlo hlatswa ka ga nong ka TS Galaxy. Yeah man. Next week ari ya go Nedbank, re ya go Nedbank sijabulile. No nyabonga butwami. Awuthi yami munati. Bek imported ganani ukuthi le game yena namuhla le after le draw leniyitholile nale lose eniyitholile against iSundowns Pirates bekubaleke nganani ukuthi game le niyiwine lena ukuze itokhona kuvuselela lo mlilo le niqale ngawo le season le. It was very important to us, Brian. Rauka level is a first win arena for this season. Kala re be re nyaka re nyorile re a bona ama supporters a thabile just because of dala silindile le win sijabulile namhlanje. Sure. Awuthi yami igame le way iqale ngayo nduna yami leli goal leli nilitholile early beginning of the game bekubaleke nganani ukuthi nilithole nicement ukuthi sikhona kule game le and sitoko compete nduna yami bekumqoka nganani ukuthi niliwithole leli goal lelo ngikhona lehlisa itempo ibe tuko tempo lenifuna ngayo nini nje balandzeli neSekhukhune. Le goal le itlile at the right time ya gona gore bafana ba Sekhukhune ba be relax ba gona gore ba control ball ya bona, but second half TS Galaxy ile ya bua ka pressure nyana morago ga gore go be le complete re kry sure cut ya Grobola na le lose monna re ya go Nedbank ka mhloka mogala yo man yeah ke kwa le goare a isa le mlungu ke tlhabiro ana ai goare shete ka lina fe oyini akuma uthi ambatshele athi bakuva kahle no Grobola ke tlhabiro yeah no name ya Grobola it's tlhabiwa sure awuthi yami qhubekela phambili nina njengabalandzeli beSekhukhune yini lebenze ngayifisa kuyibona ukuthi Sekhukhune iyenda re nyaka go bona club engwe shele mo ba re Kaizer Chiefs o ka re tsere position ya so position le ke ya rena sia ifuna Brian from the calf dude sia ifuna position Chiefs yete tseba gore ya position 9 ngiyabonga kakhulu munati ngiyabonga munati.